Yes, nkuko nanone mutubona rero ni Clarisse Light Salon mwayibonye. Ubu koko Clarisse Light Salon mwayiburanye iki? Ishuri Clarisse Light Salon mwariburanye iki? Nkuko leta yashyizeho kwegera abaturage na Clarisse Light Salon yegereye abantu bose. Ejo twari turi i Musanze, dore twaraye i Burera. Neza twari turi hano i Butaro, hafi n'ibitaro ku kibuga gihari abantu bazi ibitaro bivura kanseri. Hano mu karere ka Burera mu murenge wa Butaro niho twari turi. Ubu turi kuri iyi hoteli aho twaraye kugira ngo tubagereho. Mu kanya turaba turi ahantu i Burera hafi neza n'aho akarere kari kubatse. Clarisse Light Salon iri kuzenguruka ahantu hose kubera iki? Kubera iki tuba dufatiza ingendo zose tukazenguruka hamwe na SKFM tubazaniye amakuru meza y'ibyo twigisha, tubazaniye amakuru meza bahindurira ubuzima. Bantu biburera muza amezi 3 yonyine muramumenye gusuka, kudefiriza, gusokoza, imyuga yose ya saro ku giciro gitoya. Amacumba arahari, nimugire ikibazo. Babyeyi abana baje muri vacances, muzana abana bige, muzana abana bige muri ano mezi ya vacances, bagende baza umwuga. Bantu mwiga mu makaminuza muvuye za Burera mukazi Kigali, muveyo mwize, muzana imyuga myiza y'iterambere hani i Burera. Ubwo rero Clarisse Light Salon igiciro ni gitoya, umuterankunga arahari yabatangiye igice. Nimuze mwiyandikisha, dukorera Kigali Kimironko neza kuri Vision, ubu tubona muri etage. Ni karibu, niyo mpamvu natwe twabegereye kugira ngo tubagezeho amakuru meza. Merci.